mertua dewata asa alu-alu damang matok pamata na mertua dewata sitok kalangit dotano bohot namang kunggumi nasa isi alu-alu damang alu-alu damang matok tusahalan ni raja puparan na punami si raja kajaitan nagawi asanggia mapasangat puamata na mertua dewata denggama alu-alu damang asa alu-alu damang matok tusahalan ni amat paraja inat tasarugada na liat nalolo dohot na manggang pangisini uta asa dengkama alu-alu damang mau lihat mamak pada nami asa siatur mula-mula menatok tu siatur mula tokpa mula ni rumah ijuk mula ni rumah gurga ahotannya karaja nabisuk hot matong beru na di pasu-pasu jari mamon asa medang matong kotak mula-mula las korong matong dot kotak sopa asa marsopa itu amat tanah mertua dewata asa tetep mama sumasu hita salunda enggak maganda pada nami badang matong kotak sapwara marorodi di bidal utang yang ngami tu amat tanah mertua di mata asang dia amat tanah mata na parorotom salut keparan di dalam nauk sau ngadlo enak mamadam
Maliane malak paten tamin bari bada mangatong kontak sakwara marorodi. Asa bada mangatong kontak si bare-bare. Las pada muda mangatong tu kontak di si jagarani. Na bata dulu na jagaron ni damang naksar mato. Las pada muda mangado kontak mangaliat. Asa lihat ka lihat horas tu pahot jala pasok-pasok dapat naman dua di bawah. Pagi kami di amutin ang kurami na tuwa nami mamakayo si jagaron ako. Dekat pa bada ba?
Kau lihat Mamat Padenawi. Kembali kapal atas satu kali mengalian.